Hello perang nasmas content stay good morning yan na smaninga article SS channel ni ko mo yan dete ko jabre hajar gni ko po ane tigma chung dal na rabak ba hausar ending hinus kang jalni ba ko kalang pa number ara ko po tai ko kalang pa number ara pasano so mo ko kalang ha aro second ranora ya chkho khalang hamo ya ho khalang ni na simana mijalni background de only house aro ending on baba simana success on ta majok maina gutti rang ba success on ta mantha jok mo tik man chung dal na ra ba house aro ending jol ni rang ta man thagin mo house aro ending witness kang jirangan whatsapp ta personal contact karamne na simana screen no number na chingina ne yan orang ni WhatsApp number 8787389215 ni yan ang WhatsApp number na simayan na chat kate WhatsApp da chat kate aro call kate ra taba man gen ne timan chung daw bitirang ko house ending ni bitirang ko nyang china mo house to rabara mana simang dal ni ba ko zero house aro kini house mo yakon asimang dal ni bako house aro ending block ay khatna ta man gene mai nanga dalde yan khadung yan rabat han asimi yan ni ko house aro ending video din asimang dal ni bako de los tong jawa mai na anga khadung yan dalde rabat nga unik mun na asimang wa asimang jumang ba idea rang melia odin asimang dal ni bako yan ni ko hit kai khalna ta man gen tigman chung daw jol gutti ko nyang kuna mo gutti rang on asimna betana skang bo sosni chat aro sotpunga school aro betana sosni chat aro sotpunga school aro mangsa sosku chat yakon asimang ultabo sotchetsni sosku bunga sotchetsku angni namna khalakong choose kai misotinga na simang yakalo yakomo dali bako yakon normal khalchakto ya khusana na simna dal nyan thang namna ka ko choose kai misotan dibana simang jumang ba idea rang milia odi hit kai ba khalna tam gen ande ba medi sangje ge chimode khal gi jaba to mata mana gen mo tigman chung daw gutti ko nyang kuna dege bang yan gutti ro ko select kara ba han asimang na short chat ya ko zero chat ke ulta bo soskusni aro short chat punga chat mo yan ge ulta bo ne mi namna khala khama misot na yako normalo khalina ka man thagin ne de yasan dal na rabak pa video den asmang channel ko namna ka ode like aro share subscribe kai don ta ko la be mo sakan kon mtela